Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bamta kasni. Kami Meghalaya Board of School Education MBO sa kasngining kong kalapan benai ke result jangka eksamin 2025 jangka High Secondary School Living Certificate HSSLC na kabenta ka Science Stream. Usap tarshi bata tarji ubanalaban Bengali Boys High Secondary School Shillong ulapan pau kum unong job ka Science Stream haga baulayo ikajing job ka ba itanan hadu saus pa prafulai marks. Kajing penyeso lang iki subject jang u ka kentup ikaktin pareng ka science computer ka physics ka chemistry ber kajing ken. Ka ba pen i kajing sensyar ka ba klan jang u halor ki subject ba kongsan jang ka science. Haga kedan ka ba ar kadeka Brishana Roy Chowdhury na St. Anthony's ke subject jang ka kilong kaktin pareng ka computer ka physics ka chemistry ka jing ken ber kaktin pareng ba per. Ka samla yairi da pensuk swen na St. Anthony's kalayo ika kedan ka basaw ra ka bakamay saus pa rup kandai marks bot sa kajing yakat na kabenta ka kedan ka bapra hapdeng u deposit malakar na laban Bengali Boys bad karisa e Christine Suting na North Liberty High Secondary School Mokerdom Jawai baro arngut kilayo saus pa rup way marks ya ka kedan ka bahendriu la ya samlang do keri ke gangte na St. Anthony's bad kasapta parna karna St. Mary's Jason Sumer na St. Anthony's layo ka kedan ka bandriu da ka bakamay saus pa san puknay marks. Ya ka kedan ka bapra ha kani ka kenti hapdeng ugarov das jong ka laban Bengali Boys bar kasanida Amy Pakma jong ka St. Mary's High Secondary ka Samridhya Das kadon Bosco College Tura kalawan ban penkot ya ka kedan baningkong Shipho da ka bayo saus pa san mark